veliki pozdrav iz Sartija. Kao što vidite, vreme prelepo, more prelepo, Sarti. Treba samo imati volju i želju za putovanjem i naravno osnovnu kulturu putovanja. A o kulturi putovanja malo više ćemo razgovarati u nekom ozbiljnijem videu. Ovaj video je samo za vas koji volite da putujete. Javite se, putujte sa nama. Negde, na jesen i zimu, imaćemo prelepe programe. Nešto malo na drugačiji način. A kakav je to drugačiji način, otkrićete ako pođete sa nama. Voli vas vaša Rada.